Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Ka senjuk kirang bak senong Ri-Bhoi district hakah nyau trek unai wieng arajar arfuar ha pok kejing lam jung presiden ubak bibi makedok kala Pynskhem ya kewe Shnat Treikam ke beletip kum ka senjuk kirang bak senong them Marwet ha kejing lang belalong ha ka senong ternga ki nong lam ki betmai jong ka senjuk kirang bak senong ka them Marwet unit ki kentup yo chairman ubak Bestar Welshla u vice chairman ubak Ellen Suting u vice co-chairman ubak regular pochna u general secretary ubak Boni Khong Malai bat kiwe-kiwe. Habakran akan ngejingelang bak bibi makedok ulaong bakadau bela pelong ya ka senjuk ban penkai ki Shnat Treikam ha keleng ke them Ri-Bhoi kalong ban lumlang ya kinoi lam snong ban don tang hapok ka wei ki setri nak benta banyakit ya ba ya ka ka shon jong ki pat ba ha them Ri-Bhoi. Di Pynskhem dapat smile Andre ni kira pasnong ingin namlong tu tangin sulong lo makanya kesini lah itu nak kalian jogi ke senjuk kira pasnong Ri-Bhoi district central budi gila Pynskhem dia kinung tikam jong ke senjuk kira pasnong datang Marwet kabangun ke datang Marwet ke hab untuk gerak Marwet dan mencar kesini natu pun kesini lah itu pada Pynskhem ya kinung tikam di bawah mata jom ketika senjuk kira pasnong hem Marwet isu yang kabur di gerang masnong yang kabur jongki dor masnong lapun wai lapun kutno dengan kenal tem ada katsan kalau don ru kaji lang ba hangte hapo puluh kador bar ba kabri nyu trap akabala poi na keleng ka kasih janjian na tem Ri-Bhoi ru na kabeta bania lek bania persya ia ketuka ain kabala pungmi ya kasorkar jelah harus nama ada katsan debat kita nakalian jong gi kinong ilam hapo Ri-Bhoi district ru dakaway ke jengmut ngilai sen ya kadorbar kirang basnong tu kapor dekat kum ke jingya jo kapor ngila sugode ban kun kutno ya kadorbar kirang basnong ngin ai kenteng no senjuk kirang basnong di hagini kistem ke bladap hadir bangilio i kabuding betmai pokok jinglam tu iba bibi makedo ngila ai no dak senjuk kirang basnong jong ka Ri-Bhoi district di hapedeng ke jingya jenti jungi menta sistem guna ngilio ban le sibun kikam bat kakam kaba ham kalong ba tang kabudi kabahe klem gitanat klem gitiet minum la batrikam jadi halo pentai nongren ngila sungau don kam ban don no yek unit jong kirang asnong hapo ka them Ri-Bhoi gejingi kato ka ding isu banko ko pangirti ko pangialet sete 10 baro don kareli ba angkai ke hadin nang tungi na Ri-Bhoi ngila yayati isu boker dan re namar ba don ki dia se hane tai ne ke sen ngin galak bodi tu ne hutai hadir mencapai mengalasipti kumu chairman mensuang abat kumu vice president ngasu badan kam ba kumu chairman ni don kam badlet haman na dijaka haman na ditundok namar kini experience ka bangadon malayo lupa nadu kopor mangalong kumu president jong Ri-Bhoi Youth Federation Mansua Magnik area killing Kanapara Berdua Borni Half Circle Temperate Baro killing area bagi itu Mansua rengkap bagi di parlok sen balang belajar mentah untuk KHP KSU kita bagi di parlok di bagi Treikam SMaya bagi report pada dole jual giseng tang ide giseng di kopau di bayo di senya susano pada ide ku mentah bagi ibu lai bol maki para sen balang di kopau di Sapri yo pada ke Qatar ko bagi terkui dan rei ni gitu kopor te mo kita temang ba tam ye tuna ba te batong badia wak kolok sang halang tang mangi di sokseng di kamya pau ma ko Ri-Bhoi ngasomu ba hadu kata ni kiseng di tre sana kata je kontoi dong agak kata Ri-Bhoi ke hadir kopor kala nang ya ngasomu ba nilade ban ai ba ye ke sakri ke ba kamper kum kira masnong
Lajit nga malalong rampas nong slap baglang malasang jit kung usaman jog rampas nong ngayon isibun kitik sesabi kita ini bakli rampas nong damar hati imlang sa alam ni lag na di barong sang alam di balong ki samla gila hapsem ni mangi kitik kli kung rampas nong rampas nong ni pinapay agad tigyan ay berkap nong kaptaw ibabon ni nagaliang ke government district administration wa nagaliang ke block ko niya takup mangiki rampas nong aktif sani balong kuno baik panagani daki pau na jadi Shnat give to you yang ini bil material sudah kena